Nisuing pa sa Kantiko Don Bosco Media Network on Chaksua, ang Alicia A. Sangman at simang na dahil ni Koborrang ko parakatinga. Katabi chungrang, Meghalaya adok Northeast Olympic Games hazagani kugrukani Katsusan yo overall champion title kumatna. Adok Rio Gatal CNRD Block ko prakanga, Indo-Bangla Joint Border Hut Management Committee meeting kong atanga. Chigumukpa Koborrang, Meghalaya adok track aro filo na medakangani na Mungabal Salo, athletics events bakatsusanyo, yaganik pa Northeast Olympic Games hazagani kugrukani at kapao. Chigumuk ko amko pani na overall champions title kumatna. Meghalaya ge chibunga gold medal ko chea, unbaksa na ge sku silver aro ge chisni bronze medal, chigumuk ko ge sorpresa medal ko chea. Meghalaya Olympics na suka chakso gapa adok unge name dakanga. Skang gapa Northeast Olympic Games hazagani chichet je ko Manipur ungata Meghalaya adok gesa gold medal mangmang chea indi bayabel si brini jaman Meghalaya adok name dakangenga. Ya dengtang mancha dengtang kalsusanyo bako ragaparangni belchunga coachrangni name delani chi Meghalaya Sorkar, Department of Sports and Youth Affairs, Meghalaya Athletics Association MAA, और गपन दक्षा कपरांग नि बची उंगा But I didn't even run once. It's okay. Okay, let's go. Thank you. Guys, you guys did really well and you made us all really proud. Mugabal Salos Kutung Minister Connect Kesang Marnot Garo Hills ni Adok Rio Gatal CNRD Block ni Uprakaniko MLA Rupert Moment aro pungsing marak ni Dongpaanyo takanga. Jeko Chenangri ba Land of Victory ni Skutung Minister ni Phagapa Sagi Shri P.A. Sangma Okamronga aro uni khatung odeng thangman yap na khasa ni donga aro angaya Gatal CNRD Block ko oprakang na namin khusi nga ni Skutung Minister aganang ha. Yagatal CNRD Block ko abachinga tachi suni mandirang na surkar ni gemenrang ko chakhalna bawina namgnyok ginok. Adokri Block harkuta CNRD Block ni nga wa adoko gechambat kepa Block nga uni ngo songge rechasa sutsni chetunga yagata Block ni ngo wamang songge sutpi getam ko niro kangen jilmana kanan ko dakos kutung minister mandirang na nambata cholrang ko na aru namdapat na jotun khainga ni akanang ha waramarang ko thario na gata kuchakanga tentang project ni ngo adok ni Kepun biap rango na ramajalang rangko suke thario nang nagata aro adokri songo stadium rekating gepani gemen ba akan dapangaha je khobekan reka machutatken. Skutung minister ni adokri chirianganyo wagatal block ni temporary office ni uprakani khoba takanga. Munggul baro Kalaichar border hut ko bilsigni ni jaman khuli pilthaing nagata Indo-Bangla Joint Border Hut Management Committee meeting ko Southwest Garo Hills ni Deputy Commissioner Gideon Karmau Plang aro Kurimgram, Bangladesh ni District Magistrate MD Rezol Karim Baksa Kalachar Border Hut to ungatanga. Yani gamen golpo na dengtang official rang ni Dongpaanyo ungatanga. Southwest Garo Hills ni District Administration Superintendent of Police Steve Rinja, Additional Deputy Commissioners BADO aro Bangladesh ni gapen Administration Official rang ni Dongpaanyo, Jekai Custom Officer aro Hut Committee ni member rang Baksa Dongpaanyo takanga. Dolgni ni Kalachar Border Hut ko khuli pulthai na kumonga ha November jani khulachi thari ko ni antio changani dake sombar aro butpar salo Dolgni ni meng sotokni bosturang ni badang chiwalani ko khuchakanga ha malrang ko phalna sak sotponga na thikang ha aro Hut border jol ko ni tobat na birarang ko thai tapat na golphonga ha aro Joint Border Hut Committee meeting ko bulsio changsongat na chanchigrmani ko takanga ha yan dal na Koborrang ni suwing pa sa Kantikon Metela.